Ova je bolnicata Grote Šur vo Johannesburg, kada se već izvršena prvata transplantacija na srce od strane na profesor Christian Barnard. Na 9. januari politika na Christian Barnard mu dodelio zlatna statuetkavo znakna priznanje. Anthony Eden, britanski ministar za nadvorešni rabot i premijer, beše jedna od najpoznatijih ličnosti na međunarodната diplomacija među 30. i 50. godini. Premijer stanova u 1955. godini, no njegovata bleskava karijera beše naglo prekinuta u 1957. godini. Koji se povleče na 9. januari istata godina, prezemajtivo vrste do pogolenio del od odgovornosta za zazemanjete na svjetski kanal od strana na angličaniti i francuzike. Za avanturata na svjetski kanal javno se mišljenje na svetet gospodi i koja plati saznata. Deset januari 1936. godina započnula prvoto zasedanje novog gretite nastivo Westminster Hall vo London. Vojedno euforično i optimistično raspoloženje, delegati od svite sviznički naciji se s obrazovo diskutira za oblikot na sveto po završovanju na Vtorata svjetska vojna. Sobranijeto toga zvistva svoj prv predsjedatelj Paul Henri Spaak od Belgija, koji predsjedavaše na prvata debata na generalnog sobranja. Januari 1966. Po 6-dnevni naporni pregovori, lideri na Indija i na Pakistan se saglasio da se stavi kraj na neprijateljstvata se izbudna pred 6 mjeseci. Sastanak se održava se Taškent pod predsjedateljstvo na švedski premijer Aleksej Kosygin, koji uspješno ubedi pakistanski premijer Ayub Khan i indijski premijer Shastri da gi potpiše dokumentite što stana poznati kako Taškentska deklaracija. Ova deklaracija beše završena vojnata među dvata golemi sosjeda. Indijski lider Shastri nekoliko časa po potpisivanju to presrce srce suda i umre. Jedinaesti januari 1940. godina. Šesta nedjelja sovjetsko-finska vojna koja počna na 30. novembri 1939. godina. Sovjetska vlada na 12. oktobri 1939. godina njima se predošeno na Finska u interesna bezbednosti na svojoj granici da odstapi određena teritorija, da go iznajmi poluostrovo Hanko na 30 godini za pomorska baza, a ovo zamjena da je odstapi dvojna pogolena teritorija. Finska vlada je odbio ovdje sovjetski predlozi i na 26. novembri na jedinici otvorija ogan vrh sovjetskite pogranične jedinice. Sovjetsko-finska vojna trajeće 105 dana. Crvena armija ja probi poznatata Minerhajmova linija i ja prinudi Finska da gi prihvati sovjetski uslovi za mir što dogovor da se potpisan na 12. mart 1930. godina vo Moskva. Finska odstapi golem delo svojega teritorija, a stanovata granica sovjetski ostavi se obezbedi oblasta na Leningrad, Murmanska železnička pruga i oblasta Murmansk. Na 11. januari 1977. godina UNESCO upati apel do celijeg svet za začuvanje na drevnijeg Partenon vo Atina. Sovremeno se zagađuvanje stavkite na milioni posjetitelji gdje ošteti ovije prosijeni kamenja poveće vo posljedite 50 godini, otkoliko vo celokupno tonizno postojanje vo tekot na 2300 godini. Nigerija, 12. januari 1970. Kraj najdna krvava i ogorčena građanska vojna što trajeće 2 godine. Nigerijski lider general Yakubu Gowon go prihvaća predavanje sa odstepenijat region na istočna Nigerija, poznat kako Biafra. Biafra se odstepi od Nigerijska federacija 1967. godina i vojnata što se duva se potova trajeće 2 godine. Buntovnički lider, polkovnikos Odumezvo Ojukwu, izbjegavo se srednjata zemlja na bregu Stonova Kosta. Biafra beše podeljena na nekoliko pomali državi i beše vraćena na Nigerijska federacija.
12. januari 1972 godina novo formiraната држава Бангладеш е на патот кон демократијата. Шејкот Муџибур Рахман, лидер и творец на Бангладеш, стана прв премиер. Неговата бесцајна популарност меѓу народот му донесе победа на изборите што беа одржани во следната година. Муџибур Рахман го раководеше Бангладеш уште 3 години, се додека не беше убиен во државниот удар 1973 година. На конференцијата на работниците во ноќта меѓу 13 и 14 јануари 1923 година, по иницијатива на Собранието со законот за заштита на државата Комунистичка партија на Југославија, во Белград по присуство на 76 делегации од целата земја е формирана Независната работничка партија на Југославија како легална форма на активноста на Комунистичката партија на Југославија со програмен статус. Преку Независната работничка партија на Југославија, Комунистичката партија развила голема политичка активност и самостојно истапувала на изборите од различно ниво. Своите ставови по националното прашање и борбата против хегемонизмот и унитаризмот на владеечката буржуазија, Комунистичката партија на Југославија ги спроведувала преку Независната работничка партија на Југославија и нејзините гласила Радник и борба. Увидувајќи дека зад Независната работничка партија на Југославија стои Комунистичката партија на Југославија, владеечкиот режим на 11 јули 1924 година ја забранил работата на Независната работничка партија на Југославија, како и нејзините органи Радник и борба. Right there is the old Queen of Silence. So beware. Don't worry. I'll be all right. See you tonight. Goodbye. 13. јануари 1938 година. Светот го виде првиот долгометражен цртан филм, прекрасната верзија на Снежана, чиј автор беше Волт Дизни. И ден денес, тој филм се уште не пленува. На 13 јануари 1974 година во Буенос Ајрес започна сезоната на автомобилските трки за Гран При. Несигурната политичка ситуација во Аргентина во тоа време се огледаше и во строгите мерки на безбедност што беа преземени по должината на патеката. На патеката се наоѓаше и локалниот херој Карлос Ројцман, кој возеше нов модел на Брекхам и од него се очекуваше најдобриот резултат. До половината од патеката Ројцман беше во водство, но со оклучкове гимата и зимате сите, му сема гориво и тој мораше да се откаже од трката. На крајот победници беа новозеландјанецот Денис Фулм и идниот светски шампион Ники Лауда од Австрија. На 14 јануари 1953 година Книжното собрание го избра Јосип Брос Тито за прв претседател на Републиката по воведувањето на функцијата претседател на Републиката со Уставниот закон за основите на општественото и политичкото уредување и сојузните органи на власта, што е усвоен на 13 јануари 1953 година. Во 1949 година во животворните сили на Соединетите Американски држави основаа одделение за вселенска медицина. Во 1958 година, кога се сменени овие кадри, тоа одделение се занимаваше со проблемот на нула гравитацијата, односно безтежинската состојба. Овде е постигната нула гравитацијата за кратко време со еден млазен авион.
Takvi su uslovi po nekoliko godini će stanati čista rutina, kuga čovjek od Šibleđevog serenata, no to abe prvite čekori na čovjek od konnetuce. Strogo čuvanaca bila na afrikanske brekvo Casablanca, više se diskutila konferencija što se održava u januari 1933. godina na vojnike kadrina se izustite koji planira invazija na okupiranac Evropa. Ovdje bi donesla svojte vrvni vojni rukovoditelji, amerikanske predsjedatelj Roosevelt i britanski premijer Churchill, što cel da formira jedinstvena vojna komanda. 18 mjeseci podosna, u juni 1944. godina Sije je izvedla najgolemata invazija vojskorijata na vojnaka i stovaruvanje togo Normandija ili ušte poznata pod imeto Najdožnijeg den. Amerikanska vojna mornarica na 15. januari 1943. godina po napad na Sosite raspoložili sili ostrovoce Guadalcanal na centralnoj Pacifik i predviđica Pustos. Ostrovo do toga su držala Japoncite, a što preke manje to strane na Amerikancite, Japoncite go počestuva i prvi od potežog porast po 13 mjeseci na prekinati bitki. Ova golema pobjeda na Amerikancite predstavlja se psičnost preštost na vojnate na Tihijeg oceana. Januari 1964. godina. Liderica na grčkati na turskата zajednica od Kipar se sastana u London sa cel da iznajdat način kako da se koegzistira bez krvoprolivanja, no ne uspeja. I doveka traja razgovorite na turskата zajedla pogolem zamak. Konferencijata nego prihvati predlog za podelban ostrovac, no to go napravija Turcite po napadat na Kipar u juli 1974. godina. Kako posljedice na to, a za narodot na Kipar, Grcite i Turcite dođu teški denovi na beda, glad i iseluvanja od svojte domovi. Na 15. januari 1944. godina predsjedništvo se na Avnoj donese odluka za objavljivanje proglasi odluki na Avnoj i na Nacionalni komitet na narodnog osloboduvanja na Jugoslavija na srpsko-hrvatski, slovenski i makedonski jezik.